صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin tamu undangan ingkang kawula hormati, alhamdulillah ngaturake puji syukur teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kesempatan enjang menika kita lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng hadir kangge menyaksikan acara prosesi akdun nikah antawisipun Saudari Diah Retnoningsih kalian Saudara Aris Dwi Cahyono ingkang fa insyaallah badhe kelampah sekedap malih. Sholawat saha salam kaatur dumateng panutan kita, pemimpin kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang ten yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, tamu undangan ingkang kawula hormati, kepareng kawula matur teng mriki mewakili saking pembawa acara prosesi akdun nikah wonten enjang menika kanthi susunan tertib acara sebagai berikut. Ingkang pertama pembukaan, ingkang kaping kalih waosan ayat Al-Qur'an dipun lajengake khutbatun nikah. Kaping 3 acara ijab qabul lan acara ijab qabul ijab badhe dipun ijabake dening saking petugas KUA, qabul badhe dipun tampi dening mempelai pria. Acara kaping sekawan sambutan sahibul hajah. Acara kaping gangsal doa penutup. Kangge menyingkat wekdal, monggo kita buka acara teng enjang menika kanthi waosan Ummul Kitab. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ila kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan kanthi waosan Ummul Kitab acara demi acara saged berjalan lancar kanthi mboten enten alangan setunggaling punapa. Kawula suwun acara pembacaan Al-Qur'an lan dipun lajengake khutbatun nikah
lan sak mangke ijab kabul kanthi berjalan secara otomatis kanthi mboten enten saking mboten enten komentar saking pranoto acara. Saking awal dumugi akhir kata khilaf lan kekiranganipun kawula pribadi nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan an khalaqalakum min anfusikum azwajan an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih al-ma'budi bi qudratihil muta'i bi sultanih al-marhubi min adabihi wa satwatih an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardih alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamih wa azzahum bi dinihi wa akrabahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala ta'zamatuh ja'ala al-musaharata sababan lahikan wa amran muftarada awshaja bihil arham wa alzamal anam faqala anza min qailin alim wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira fa amrullahi yajri ala qada'in wa qada'uhu yajri ila qadari wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab.
يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz Mahfud Habibi selaku Kepala KUA Semonten Wonopringgo, kula Muhammad Ikhwan, kula pasrahan wakil panjenengan mewakili nikahaken lare kawula ingkang asma Diah Hardoningsih pikantuk larzaler ingkang asma Aris Dwi Cahyono bin Kisno melalui mas kawin mawi mas kawin mas 10 gram kontan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'dah. Sedanipun para rawuh ingkang minulya, para bapak, para ibu lan sederek sedaya, kemanten kekalih Mbak Diah Retno ugi Mas Aris Dwi Cahyono, ingkang berbahagia nembe kemawon Bapak Muhammad Ikhwan wali saking Mbak Diah Retno, sareng-sareng kita mitangenaken sampun pasrah wakil dumateng kawula kepareng kangge nikahaken putrinipun menika pikantuk Mas Aris Dwi Cahyono. Kanthi mas kawin ingkang sampun dipun sepakati inggih punika arupi emas 10 gram. Saking punika para bapak, para ibu, para rawuh sedaya kalau suwun saantawis sarengan monggo kita dherekaken lan sekseni prosesi akdun nikah kemanten kekalih punika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa'usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ya akhi fillah Aris Dwi Cahyono ibna Kisno alama amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf au tasrihim bi ihsan liqaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ala ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
haitsu qala ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya akhi fillah, Aris Dwi Cahyono ibna Kisno hada zawwajtuka wa angkahtuka makhtubataka dia Retno Ningsih binta Muhammad Ikhwan muwakkili wal adin li fi tazwijiha wa inkahiha minka bimahri 10 gram minadz dzahab. Halan saudara Aris Dwi Cahyono bin Kisno, saya nikahkan, saya kawinkan saudara dengan dia Retno Ningsih binti Muhammad Ikhwan yang beliau telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dia Retno Ningsih binti Bapak Iwan untuk diri saya sendiri dengan mahar tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah barik li hadinil arusain Aris Dwi Cahyono Diah Retno Ningsih. Barik lahumma fi aqdihima wa umurihima wa umurihima wa auladihima wa arzaqihima wa barik lahumma fi kulli syai'in a'taitahuma ya Allah ya rabbal alamin. Alif bainahuma kama alafta baina abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya Aris Dwi Cahyono bin Bapak Kisno berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya Diah Retno Ningsih binti Bapak Muhammad Ikhwan dengan baik, mu'asyar bil mahmud bin ma'ruf menurut ajaran Islam. Selanjutnya kepada istri saya tersebut, saya menyatakan menyetujui sikot taklik sebagaimana tertulis dalam buku nikah suami Aris Dwi Cahyono. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah tamu undangan hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, alhamdulillah ngaturake puji syukur teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan enjang menika kita saged hadir mujalasah ten panggenan ingkang mulya menika kanthi mboten enten alangan setunggaling punapa. Sholawat salam kaatur dumateng panutan kita, pemimpin kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang ten yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat tamu undangan ingkang kawula hormati, kepareng kawula matur teng mriki mewakili saking sahibul hajah
Bapak Tarono sak keluarga kangge menyampaikan setunggal kawula ngucapake marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Kaping kalih kawula nyuwun ziyadah doa saking panjenengan sedaya kangge lare kawula ingkang wau sampun nglampahi akdun nikah. Kawula nyuwun ziyadah saking doa panjenengan hadirin wal hadirat sedaya, mudah-mudahan lare ingkang nembe kemawon nglampahi akdun nikah pikantuk sakinah mawaddah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, angsal keberkahan saking ngarsanipun Allah, lan sak mangke menawi angsal amanah keparingan amanah ingkang soleh lan solehah. Mekaten penyuwun kawula saking sak keluarga. Sak lajengipun kawula nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kawula mboten saged menghormat dumateng hadirin wal hadirat sedaya, baik penghormatan papan panggenan nopo mangke tondo walimatul arus kirang memuaskan dateng sedayanipun hadirin wal hadirat sedaya. Saking kawula sak keluarga nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun, lan saking kawula boten saged bales amal sae panjenengan, kawula namung nyadong nyuwun ten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal sae panjenengan dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala kanthi iringan doa jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira, amin ya rabbal alamin. Mekaten atur kawula mewakili saking sahibul hajah Bapak Tarono sak keluarga, kathah khilaf lan kekiranganipun saking kawula pribadi nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan kawula suwun dumateng para pelandang dipun aturake nggih tondo walimatul ars. Monggo saderengipun doa dipun persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana babar ridha wa taysir wa tughliqu 'anna babash syarr wa ta'sir. Allahumma awwalu majlisina hadha salaha wa awsatuha najaha wa akhiruha 'idkun minan nar. Allahumma ya Allah la tata'lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa adaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.